welcome to my channel. For today's video, we will be adding a mixed fraction and a fraction, or a mixed number and a fraction. So, sugod na ta. Equals. First step is we need to group the whole numbers. Obviously, isa lang ang whole number and the fractions. So, ang mahitaboan niya is ingon ani ang ihang dagway. 8. Pagbutang og plus sign kay idikit nato si 1/3 and si 2/7. Kapitan ni 8. Kapitan ni plus sign. Pagkahungan, atong i-add ang kaning duha ka unlike fractions. So proceed ta atong cross. 3 times 7, you have 21. And then cross dayon ta. Bali, ang partner ni 1 is 7. 1 times 7, you have 7. Copy ang plus. Sorry ha, nadikit. So, na 3 times 2, you have 6. Equals. Copy ang 8. Copy si plus. Bar dayon ta, kay i-add pa maning sa taas. 7 plus 6, you have 13/21. And let's edit this. 8 and 13/21 is the answer. Ang kaning 13/21, wala dili na nato na ma-reduce ha. Kay wa tay number nga makita nga ibahin nato kang 13, mabahin siya kang 21. Okay. Let's have another solution. Let's have same fraction, same gihapon. Ang given 8 and 1/3 plus 2/7. So ang atong buhaton karon, ang kaning mix, himuon nato siyang improper fraction equals. How? I-multiply lang ang denominator sa whole number. 8 times 3, you have 24. Ang kanang 24, i-plus sa taas. 24 plus 1, you have 25. Ang bar, copy. Unya, i-copy lang po ang 3. I-copy lang si plus. And then si 2/7, just copy, equals. Kay nag-cross man ta dria, as hindi na punta ha, mangita tag number nga makadivide sa 3, makadivide sa 7. Let's use 3 times 7, you have 21. 21 will be our LCD. Wala na mas gamay pa ani ni 21 ha, nga pwede mamahimong LCD. 21 is the least. Okay, 21 divide by 3, the answer is 7. 7 times, ang kanang 7 i-times sa 25, advertise sa tadria. 21 divide 3, 7 times 25. 25 times 7. 7 times 5, 35. Carry ang 3. 7 times 2, 14. 14 plus 3, you have 17. 175 is the answer. 175, copy ang plus sign. And then, kani si 21, i-divide na to by 7. The answer is 3. Ang answer na 3, i-times sa taas. 3 times 2 equals 6. Equals 175 plus 6, you have 181. Pwede lang po natin isumpayan. Panaman-manog yun. 175 plus 6, 175 plus 6, 5 plus 6, you have 11, 1 plus 7, you have 8, bring down 1. 181 is the answer, over, copy din. Kopya lang na siya, 21. And now, ang atong buhaton is, ang kana si 181/21, ato na silang i-divide. Improper, mahugna siya nga mahimong mix o nag-divide nato. 181 divide by 21. So naatay 8. Let's have 8. 8 times 1, you have 8. 8 times 2, you have 16. Kung di ka ganahan anak, pwede naman mano-mano. 21 times 8. 8 times 1, you have 8. 8 times 2, you have 16. The same lang gihapon ang answer. Depende sa imo kung asa kahiya. Minus ang 81. Sige, magbaro-baro ta.
1 cannot be subtracted to 8. Magbaro tag 1 dria, mahimo na ni siyang 11. Unya ang gibaruhan nato, mahimo na ng 7. 11 karon, kuhaan og 8. The answer is 3. Ang 7, dal-ani, 13 over divisor na 21. So mauna ni ang mixed form aning 181 over 21 is 8 and 13 over 21 equals dal-a. Dria. 8 and 13 over 21 is the answer. And look at the answer. It's just the same. Let's have another way around. Pwede ni ibaliktad nato ha. Pwede ni siya ibaliktad. Like, ang given nato is 2 over 7 plus 8 and 1/3. Pero lahi ang minus ha. Sa addition, pwede rin sila magbaliktaray. Okay, 2 over 7 plus 8 and 1/3. Diretso na lang nato ng improper. Okay, copy ni 2 over 7. Copy ang plus. Himuon nato ng improper ang kaning 8 at 3 times 8, you have 24. Ang kanang 24. I-plus sa taas. 24 plus 1, you have 25 over 3 equals na. Katong cross ta. Itong cross or LCD na lang kaya. Testingan na itong LCD. 7 times 3, you have 21. 21 divided by 7, you have 3. 3 times 2, you have 6. Copy ang plus. Dili ano po ang fraction. 21 divided by 3, the answer is 7. Ang 7, i-times sa 25, dara. Vertex sa taha. 25 times 7, 7 times 5, you have 35, 7 times 2, 40, 14 plus 3, you have 17. 1, dala na si 175 dali, 175 dali, equals bar. And then i-add dayon ni ha, i-add dayon ni 175 plus 6, you have 11, 1 plus 7, you have 8, bring down 1. So 181 ang total sa duha. 181 over 21. Katong pag-divide nato kagaina dara o same ni gyapon no. Di na mag-divide equals, the answer is just the same, 8 and 13 over 21. That's it. Thank you.